mvura nyinshi. Unaona mbele ni wasoda wakina nguvu hawapake moto, liko ndani mu moto, liko azimisha, liko waona kiti moto inaendelea, wanatafuta namna kupana solution kwa hii moto. Hapa ni wasoda wakina nguvu, liko katikati mu moto, liko katikati mu moto, liko pita mu moto, njoo wale wanatafuta namna ya kamata decision ya probleme kati ya basevili. Njoo abasoda wakina nguvu mu moto katikati, njoo ya population yetu. Njoo population yetu basoda mu moto katikati wanajaribu kugomboa nani basevili benye wangekuwa biko ndani mwa moto. Njoo bare katikati mwa moto kabisa. Njoo bare kina nguvu, njoo hii inamaanisha hii kabisa, hii njoo objective general ya kina nguvu. Njoo basoda wetu wanaingia mu moto kugomboa basevili betu. De siège ndetse ni guverineri ubona ko bifite bita itandukaniro, nibura turaryama tugasinzira, abasirikare baje baradufasha barokora ibintu byacu. None rero tumeze neza, ati tunishimiye ko twese ko twayishirizwa amazu ubonye igisubizo. Ahangaha baravuga ngo nibyo tandukaniro by'ubuyobozi n'ubundi bashakaga rero aho bari. Muraza gukurikirana amavideo yacu. Kubona umuyobozi wa Nord Kivu Mheshimiwa Liwali wa Jimbo Bahati Musanga Erasto, umutima we akavuga ngo reka nze ndebe abaturage banje bo mu Birere, mbazanira ubutumwa, nsuhuza abaturage banje bo mu Birere. Ni ikimenyetso simusiga ko ubuyobozi bwegereye abaturage, ngo uyu guverineri nyirizina yiyiziye kwirebera abaturage be bo mu Birere. Barayi bahuye n'inkongi y'umuriro mu masaha 4 z'ijoro, igicuku kinishye. Guverineri aravuze ngo nitaye ku mvura, abaturage bo mu Birere n'abaturage banje, reka nze mbasuhuze. Guverineri azanye ikamyo, icyo bita umuyobozi ubereye abaturage. Baravuga ni siroga yabo, Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Nguyu rero guverineri Bahati Musanga Erasto. Ni ukuvuga ngo rero guverineri ntabwo aje gusa, ahubwo karame guverineri azanye amakamyo, azanye amakamyo ya sima n'ibintu byinshi. Umuyobozi yaciye impaka. Uyu muyobozi wa Nord yaciye impaka, bavuga ngo ubuyobozi bwegereye abaturage. Aba bantu bahuye n'inkongi y'umuriro bagatwikirwa, dore ngaya amakamyo M23 yanditse amateka atarabaho. Ngaya amakamyo ya sima, ngaya amakamyo ya sima aje kubakira aba baturage. Ngaya amafuso mu Birere hageze amakamyo, aya makamyo aje kubakira abaturage. Ngizi kamyo kabisa, abaturage bahishije amazu y'imbaho, ariko guverineri abazaniye icyo bita amakamyo. Amakamyo bavuga ngo chama chetu kina nguvu sana. Amazu y'imbaho yahiye, none guverineri azanye icyo bita amakamyo. Ntabwo byumvikana. Amazu y'imbaho yahiye, guverineri wa Nord Kivu azanye amakamyo, amasima, imisumari,
amabati kugira ngo abaturage babuze aho bakinga umusaya bongere basubizwe icyo bita ubuzima. Avuga ngo iki ni icyama cya Mabadiriko, iki ni icyama cya Mabadiriko, icyama cya Mabadiriko. Ni chama cha Mabadiriko mama. Mabadiriko sana baba. Sisi watu natupiga. Ni chama chetu sisi. Chama cha Mabadiriko. Mabadiriko sana baba. Sawa sawa. Tunashukuru. Abaturage byabarenze. Guverineri yabazaniye ibintu byinshi, amasima, imbaho, imisumari. Baravuga ngo ibi bintu ntago birabaho, nta nubwo turabibona. Ngiyo rero n'imiceri mu mamodoka sha n'abataremera bagomba kwemera. Lakini hii chama mnaiona namna gani? Wona magari. Guvernere mwenyewe mnamuona? Guvernere mwenyewe ndio ule kabisa pale yule. Guvernere anaikara pale yule. Mama bari. Aye njute nesema kwa hii chama. Mwishi milele mshiwakilie Santa Villa. Munafurahia chama? Imodoka zigeze mu mama. Mama tuongee. Njo mara kwanza hii Birere kurungura. Kila siku lakini aba banarunguza, munaona chama chote kinakuya. Vinafafanua nini? Ona mamicheri. Napenda raia. Chama napenda raia. Ni kusema population mbere ku chama. Ndio. Ndio. Abaturage bishimye. Abaturage bo mu Birere babonye amafuso n'amafuso, baravuze ngo iki cyama, ngiki cyama rero cy'abaturage. Baitike? Mutaishi nabo? Sana. Basi tufunge hatuna wasikona tupiga basi. Dore rero, dore amabati, dore amanjanja. Guverineri wenyine agiye ruguru aho byabereye. Guverineri agiye ahihiriye wenyine. Guverineri wa Nord Kivu agiyeyo, ariko nibura abaturage barabona imiceri bishimye kabisa. Chama chetu kina nguvu, tukapigana Goma kina nguvu. Afanderi, urabona abaturage hanga barishimye kabisa. Abaturage bameze neza, bafite ikibazo. Erika ariko babivuze iki? Kubona guverineri yizamukira mu Birere, reba giye hano muri zone netre hayamazu. Hano kuvuga ngo ubuyobozi bwegereye abaturage nyine. Buri muntu no kwisanzura tukamenya ko turi umuntu umwe. Ikibazo cya kubona undi cyamugaye nyine. Ariko mu bintu mwabazaniye by'ibanze harimo iki Afanderike? Bazaniye umuceri, kurya, bazaniye amabati, bazaniye na sima. Kugira nibura bubake. Kwanza babonye aho barababaye. Ubu nukuvuga ngo tujya hahiye? Tujya hahiye kureba uko bimeze. Sawa fata. Guverineri wa Nord Kivu wenyine ngo muri zone netre, nyuma yuko amazu bayabaze baravuga ngo na amazu arenga 100 yahiye. Guverineri rero n'ingabo ze n'abatura. Kale we. Aba hapa batu. Gira. Aba. Wenjo acha fujo. Oi, wenjo acha fujo. Bona mnaanza zifungula. Mnaanza zifungula.
Aha, mere habari. Tunakukuta hapa Mubirere, munapata manjanja, munapata mchere, munapata na sima. Ni kwa nini? Jana ndaanzia kujina yangu kwanza. Ndio. Jina yangu ni Nathalie Kanyena. Jana ilikuwa na 21h tukasikia fujo inapita. Tunaenda toka munyumba, tunaona nyumba zimelungula. Haikuenea 2 minutes gari za kufanya intervention zikafika. Mbele tulikuwa naona nyumba zikalungula. Juu intervention zitufikie, tulikuwa tunateseka sana. Na tunashukuru Mungu nyumba zimelungula, tuko wajane, lakini mpaka saa hii vraiment tunashukuru kwa msaada yenyewe wametuletea. Tulikuwa na tumegeuka wa maibobo, watoto wanateseka, watalala nje. Na tunashukuru tumeletewa msaada ya mingi. Kuona chama inaleta manjanja. Nani mwenye amewapatia msaada? Papa Gouverneur. Tunashukuru, tunampigia mikono sana. Mungu amubariki, aendelee na ile roho yake ya mzuri sana. Na amewapatia nini na nini? Wewe umepata nini? Amepatia kila mtu mwalilunguziwa nyumba manjanja 20, sima kusake 10 za sima na saki za mchele. Aha. Tofauti ni gani ku guvernoma yenye ilitoka huku na hii? Tofauti yenye tuko naona iko mingi sana. Mbele tulikuwa nalala, tunasikia tunaingiliwa na wamwizi, tunanyanganyiwa mjia, lakini kwa leo tuko tunaona vile. Tunashukuru kabisa kwa ile security iko full, iko bien. Tunayo haiko mara kwanza Birere manyumba zinalungula, zilikuwa nalungulaka. Eski mlikuwa napata msaada? Mie ndio turu ya kwanza imenifikia, lakini kuma historia nasikia kama vilikuwa vinapatikana. Yego, mu mvura nyinshi ubu naganira n'abaturage. Aha. Mama, tuongeye? Mutaitika tuongeye? Aha. Tuko hapa Mubirere, mvua imenyesha sana. Na tena tunaona hapa kuko manjanja, kuko mamichere, kuko masima. Munajisikia namna gani mama? Nafurahi sana. Tunashukuru Mungu awabariki. Gouvernement yetu iko suple sana. Watu wateseke. Amen. Hii gouvernement iko bien sana. Lakini kwa kushuhudia Birere, mimi nasikia sasa haiko mara kwanza kurungura. Gouverneur anafika na unaona analeta suluhisho. Munaipokea namna gani? Amen. Tunapokea na furaha juu iko suple. Wengine ma année antérieure ma 2005 tulikuwa tunalunguziwa msaada na kuya après un mois na haitatufika. Amen. Anaikula lakini tunaona na macho yetu inatusaidia. Ilikuwa ni 20 na tunapata msaada après au moins 5 heures. Tulunguziwa 20 tukakuwa 5 heures, wakati tupromettre kwa watatusaidia. Tunaangalia manjanja, michele, sima, tunasema mambo gouvernement tuko nayo. Sasa tuko fiere kwanza. Tuko kwanza fiere juu inapokuwa promettre inafanya. Nikusema hii gouvernement mlishaipenda sasa. Anasekirize vitu wetu wenye tulipanga kutosha, wenye tulitosha, hakuna yenye iliibiwa, hakuna yenye ilipotea. Merci sana walitulala hako kule mkipori pale nje. Balitulipa usiku mzima mpaka kwenda bakutuiba, lakini mbele tulikuwa tunakosa basolda bakukuya bakukia tulalisha saa yenye tunapata problemu ya kurunguziwa. Tunashukuru sana gouvernement. Tunashukuru tena Monisco juu Monisco nayo ilikia na magari zao ikaleta mai ikatusaidia kuzimisha nini manyumba. Gari ilikuwa kumeteka, ilikuwa inafika kwenye nyumba zilikuwa na lungula. Tukashukuru sana tena Monisco juu Monisco ilifanya. Lakini watu wanasema hii manjanja na sima
Hakuna watu wenye krizi takamata wanaujisha. Wanasema kwenye nyumba ililungula, manjanja iliharibika, manjanja iliharibika, sima zikaharibika. Kwa hiyo ile tumepitio, hawezi kujisha kitu. Hakuna mwanzo kujisha kitu, sio bakia mjanja. Kwa kwenda mvuna tasha vitu, sio bakia mwili sasa. Ndio maana wanasema Papa Bahati Musanga Erasto. Mungu mubariki na muzidishie tena kwenye. Amen. Asante sana kabisa. Analeta mama njanja, analeta masiku. Hatuka kabisa.